KSA, ASU, HPYA, GGCSUS atum Difu Government College along admission ador ke paswa jo Karbi Anglong Autonomous Council yam jikot sing India phan Pinpur aluk ke pajirda. Hamren Central Range asai hem ke Republic Day lap Independence Day khut lama pangjar choran vet ningkan kang thim ki bia tum si ke hon. Karbi Anglong angkang Bangladesh khaya tuma phan ki chak che dia phan dokmuka long ta KSYC tumpet khache song asai kedeng. Karbi prime time along penny level urban kropi khado ko phan ta kardam pajoriklo non biar tang ton pen arjuik tha. KSA, ASU, HPYA, GGCSUS atum GGC along admission ador ke paswa jo Karbi Anglong Autonomous Council iam jagon sing India phan aruni phaing kora pli arni Pinpur alo ki pajir dama birta katnews asai hem along birta nangle. Difu Government College along pen armuka jeng pangcheng ponsi Karbi Anglong Autonomous Council an pale dam pen EM Roton Teron EM Raju Tiso EM Khonsing Rong Pila pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi atum arideng Pinpur alwa thui pajir dam armuka jeng pon hot kachari aw sumar ke hang papleng nang jipusi ase ke thepet ke hang pon pado la so putha Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pet kachingbai pado pon popusi lamthi je chakdun lo bini Karbi Student Association ahin pen Difu College amendment fees के बाद अजोने अलालितुम dak memorandum submit lo to the Honorable EM Jogot Singh T Higher Education in charge and myself along with my colleague nilitum dak student tuma demand aputhak memorandum nilitum hanak ke summit nilideng ponlo se pini akehai Jogot Singh alali angtan sido Difu bahira sido se alali pen nilitum non mat telephonically nilitum kecing kipo laso di mana puthak nilitum pachini po pen prabjin pen alali phanta alitum ke pressure pipo bachumni po je laso adimana puthak alali pen CM akehai kecing kira la dak sor lo sarli osmar tuma di mana bangke consideration of han nelia hin penta kechinuri po Karbi Anglong Autonomous Council atum admission ador ki pabat alok ki khamkhidun awe pulote sodang pen kache songa sai teng ponji pusi KSA amai pusimen rong pharpen pherang kyang no pachini nitum Karbi lo chordia song tiri pya mai lam dinot kedo asu Difu committee la pen ke HPYA la pen ke Difu Government College Student Union Society tum chalangsi da Karbi Anglong Autonomous Council la tum ha Difu ben wangsi memorandum tum pak kilo tum higher education IEM Jogot Singh ke pan jebon same alang mang abi pusipu hai semenili peda phonixing gerbang ke alang edo pusipu dalam tumang jelo lasi nitun ke to bang ke chune Difu Government College along ke 2050 rupees that fees ke tap pening alingkan pi posi sur tokan pale ro laso question bang ke answer nangji bansi pin lake ba Government College ke isi ke Karbi Anglong ke lapana so Government College onsi angkang pi Karbi Anglong lo hamren men changlok dalamara an arat musme dak sinanga chali dun du kera aras mtanga chali dun side jong sin itma ke mang jong se pachun chedar lo potang te nitum ge sai jog jib men si claim nang ko students atum thur pak lo potang te students aja kong an map bangke mu alang atum se mu chini ko la pening thelo education in ke alang tum politics patu the pasil tum ning thelo Karbi Anglong Autonomous Council along aningkan wang ta revenue kilong ke ong nai angbong ke Forest Department ta isilo Forest Department angbong Hamren Division penta kedamtang suri hinira kretrop silapen krener ke maningkan ta sika kuti hinila lak krener kep anbak revenue long lopusi abarim DFO Jatendra Sharma pen pherang ke aphan than pachini ehi nat pen ke Karbi Anglong Autonomous Council aphan ke ali thidunglo bonta Forest Department atum koson se ani wang methanga sai ka cheklem bom ala ke kat news along project atumo thekpon long bom jila Lake Forest Department Hamren Central Range asai hemlo
ahem lang mesen bonta ajo anerlota chokidar atum ingkir nang ni inghap nang ni athe arni wangta bi china atum lok sikki hon lapen arni ke pathon bangso sa hemalong ke republic day lapen independence day hut arkok choran ben lapen athik kup along det alama pangjar dam choran chot pusi katar lip dam hut birta lok dam sa hema sai do anta quarter along si claim et lapen non ke quarter along si sa hem pinchong thudet khangjang lo kachini dun ate ke central range sa hemalong sai ke claim ke pin ananing kan tulo la so joga jata tar pang thekta ve lapen hamren wangwe pin lang atum ke bangso sa hem kiri chetorok ji kimang hume me alama bang ke lapson henlo bangso department ben aning kanwang si ongdung revenue kelong positame mithang sa hem alon kachipi lapen asa hem along ke doji aphan ke mathaletli ningkan phot choga prang kilang mimi kichun bora sa hem lapen quarter hai huita non ke pangrang susa sai selo ya sai ahem lo Labang office ya. central red saya nang lihat ya nang lihat kopiar puluh dah itu Da biot. biot nanti lah dah office long nang li nang yon ceng betul lah office dua mah Dude. nanti non office ke dua ke bawah kodak lo Office ba hu dag yo kota long sibi ikap. tentang republik deh kota dak lepang yar mah Pangja. Redaksi sapa mat. La arluan da sapa lo ma daksi kapangja do. republik deh kota bangke arkok hai nanti non 15 Agustus arkok lagi bo Arkok li. anke la dak flag parang yar lagi bo Pangja li. ani kan bang pang yar wer mah dak ente Pangja lo. Binong bangga perang kecil ngomong kota setelah non bang office pusi mana di pamanda numat sinon bang kita office pusi mana dak siklem bang office kamanta office bilang ke ada langsung do kedu kopi posada kedu ni delo labangan ini tuh non ini marga namingi tuh tak terkait poho itu hada punya track mereka munit bang sekecil ni po republic day lapen independence day hut ke halada asai hemalong flag ke hos dam polam sedong hos dam mah oh kala kopi posien tela dak asai hemalong ke flag pangyari dah dak dang li kini dun dema laan bang ini sini unte pen mana nih perang de dak dobo mesek tamne hula dak si office ke dolan pen non nih sikem tan dang aja udah bang sini li tala dak office menakan ini tulau bangso adim long sai hem ke pincong ningkan kan bang rupo ini kan plip ho bakke donang pubon katiu sa pherge khundor kro hamred ben nakilo birta KSYC Haruka Regional Committee atumpen patir piponsi dokmokalong aruni phaing kora pli ani cherok to mai ki padopon lapen Bangladesh tuma phan dimklong ki chakchade jia phan kachisong sai kideng KSYC Regional Committee atum ki patir pipon along dokmoka hawar angkang school au sumara tumpen dokmoka hithi pipen armuka chejeng pangcheng ponsi National Highway 36 atowar pi kengkeng chejeng ponsi dokmoka Mahamaya atowar pok man armuka chejeng asai ki paman pon labang su armuka chejeng ki padopon hun Bangladeshi go back wasi ke thek ki hang dokmoka rongs pipar om publo pusi card news along birta nangli non malam so por phandi hina farman birta main to phan iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kechu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dian amo piputhar pirtalong bangthulu Karbi Anglong Autonomous Council ke parlu Assistant Dairy Development Officer Manjalong Arniwang Karbi Anglong Aratphan Kamul Milk Packaging Kaselam along ke pangthir the haladak achiklo sangman aram ke war vela pen hemkom heroi ke pangthir thesi kat news apherang kyatum humri damsi thekdam longlo Labang so sai kam long sai kam sai phuatum pendang lok chokomaratum methanga sai ka cheklem pamimya joksi lason keter ker sangman aram hom thip lapuson nangmanlo kamul la kyarniwang osomaratum si kecho ke junwer bontala puson kang thir the pulate okphan kahino japhan angring thetanlo lapen production manager gopal borua doko phita lahayalong kilang charidun pami meder ajoksi non kat news atum adima long kahamrita mahutta kamul kasilam bo mahut kerahia long pen aketer si theklong Lakin non ke thurmi au sumaratum okprana phan kapahino sai luputa pudam on Siloni picnic spot along penangan kangrikang krangatum bong si sachet lang royalong ke panghang pen ke jok hera jok hadak ke do ke dam lapen ke joy kilang damatum ning kang samse alam the chepaklang haladak arniwang ta ong dunga munit atum ke joy kilang dama phan dam rinti ke joy kilang dama dim pulote ning arong alon pensi majok atum ta joy dam rinti ji sitami ke joy kilang dama dim jong si bong si sachet jok hetlote ke joy dima matsi avidet po haladak ke dam pen bong si sachet ke saklong pen hem ka chiwang hut mekri bu prup an ke phonang abang phubang phia tumta penang an tolo lahaya puthak pen an arni pen ke jui kilang damatum bong si sachet ke sak pen se ka chilang nang puthak arju long si aruni pha ingkora ke thom arni kat news apherang ke atum adima long mate siluni picnic spot along kahumri dam hut haladak ke jui kilang atum pen chihu chiput pon pado ke jui kilang atum pen chihu chiput ahut pherang ke angnu ke pachini dun ke ladak majok lewang sita engthir et ke do ke mate ki jui kilang ja phansi chuning ripon rinti ভাল লাগিছে বহুত এটা সুন্দৰ দৃশ্য হয় বা ইয়াৰ যেটো আমি যেটাই গা ধুবা হয় ইয়াৰ মানে চিলনিৰ পানী এতিয়া বহুত মটৰ বটল চিচা ভাঙি ৰাখে সেইটো কাৰণে বহুতৰে অসুবিধা হয় হয় আমাৰ ফ্যামিলি লগত আহিলেও বহুত অসুবিধা হয় বা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিলেও অসুবিধা হয় এইটো যাতে কোনো নকৰে আৰু ন সেইটো কাৰণে মানে সবে অলপমান ইটোৰ ওপৰত নজৰটো দিব লাগে এইটো বিষয় কি ক'ব এইটো কৰিব নালাগে মানে ইয়াতে বহুত ডাষ্টবিন আছে ইউজ বুলি লিখা থাকে যাতে যদি কোনোবাই খায় তাতে পেলাব লাগে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা জাগা ন তাতে লেতেৰা কৰিব নালাগে আৰু মদৰ বটলটো বিশেষকৈ মদৰ বটলটো পেলাব নালাগে আৰু পেলালেও ভাঙিখিনি পেলাব নালাগে যাতে কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় গা ধুওঁতে বা ভৰি হাত ধুওঁতে ভৰি চৰি কাটে এনেকুৱা অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এইবোৰ কৰিব নালাগে Labangso ki joy kilang adimalong aningkan wangta ang tanmen ki wanga tumta do Assam penan parta Nagaland Manipur penanta nang ki joy phan ki wanga tum do Sitame mentu ne pen ke chok ke theng dunta dokok ti tila pen lasona sai langno ke maduta klem nun nang niputa haladak ki joy kilang arab tum kat news apherang ke angno ning jirinti haladak ke do bob ingnam rai kom achokomara tum sitame chirok tok pen kilang chari dunja phan ki joy kilang damatum pen kachuning ripon pado lagi sangkura tame mithang dak family hoy kadok abe isu kadok abe mo mesani phan bulutang de lahai ge madus tame klem klidase ki mesi ki meji businelihin ban ge chuningri kasi ahin man ge bang tum tame lahai sisa ka panghang do muk lahai bang klem kang ke de son de sangkura phanda
Coropo besi nilihin nanda sini lo. Alang litum radak already radak daito ke do tum dak dolo la salang tum ahin men stame lang caridun nang po besi nilihin men jeniri lo. Alang litum hal radak lang caridun pat lang caridun ya phasil radak forest ahin asai ki tum radak bi lo pot la salang litum stame check dun nang po la hage pasi la son akilang misen adim yong si ili mitang pahinu mitang jong si sasi sakapang hang ajat kado kabe pulang de mitang masih celang no dagi lasi ini tum la forest asai ki tum alang litum stame la hai kilang caridun kilang pasik duni fansi nili tum manja nili manja budar committee members ahin pen pacuning ri padi krimiglo ang litum la bang so lang chinglong tu PPC la dagat tiklong dag bong kewak ke sisa kelas memang ingop le La so butak panal tum PC puji. so habang ke laga sota lagi tumrat tum bujinan ko akime aha bostu bang wanang ne Nili pujalam থেকে বাংলা হলো dak Karbi Anglong murid bola Nagaland Mizoram Manipur Assam lapenda North Sadama Longria tuma dak bang penem si bang aning ceparong lo lapente Karbi Anglong termas ken council of fund revenue kibom la so revenue ki kutia puthak long se manaya lason kam heno jam heno eklem do ulutang te alang tumhan litung van forest ataman sodak pen net nangi Karbi Prime tama birta bangkila pas kang ton poniklo do me thak me kardom